Syedalun. Sekarang saya sedang berada di Kabupaten Aceh Tengah bersama rombongan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar. Selama 2 hari 3 malam di Kabupaten Aceh Tengah ini, kita telah mengunjungi beberapa tempat wisata, dan mari kita lihat berbagai keindahan wisata di Kabupaten Aceh Tengah. Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow, a drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above? I just need one.